abisi mpapam bobuita kuga twina popo waimbia kwa untu ya mbere gukaraga o twina popo waimbia gorobonge bothonge muraithire wa Meru TV ngirigagira kura kunthe wethire twore kura kunthe utindete nutindete bwego menyeri ni bwa kaimba muganani ankena itonga na taka gwethire tuganko watu gini kiri metha yetu ya ndeto ankarirete gite kianjeri wa cheupe ogorobwe munthi anko watu gini kiri metha yetu ya ndeto kawethire bambito ni famina zwa Kimathi mwananiria wetu wa Mathithi ogorobwe munthi ni Jacqueline Makena na chietu tugachambiria kagitani gaka gatwambirie na ntongoria cia dini ya Kathoreki kiri diocese ya Meru harabethe tubakina mbere kwa bakebu magiria na gukathe twere ntogo enjeru irerathia na mbere kwewekionekanaga na ara Roma kagita kara popo waimbia thia na mbere kwewa kionekanaga na migambo tenu ndambirie nio abisi mpapam ya ina mbere kwegitumika kuonaniria ati kwina baba mukembu waimbia arende atongore babethe tubakina mbere kwa baikatha etweriri na gukatha popo Leo we 10 urathia na mbere kwewa kithuge kanyaga popo Francis urathia na mbere kwewa agikuyaga mweri mukuru kumwandiki wetu wa ndeto msimu itongano utwambiria na riboti ino Bishop Murugara ntuko na ruane bombete kwithirwa bagicumeria anene aria bagwiritwe muno nuntu bwa kwithirwa baba mukembu ni ararikirie kwithirwa akioneka na togi injeru yarikia kwithirwa akioneka. Bishop Jackson Murugara askofu mwandamisi wa Diocese Meru kana kwanjuta wa Diocese Meru ya kuga muskafu uria agatongoria Diocese Meru nyuma ya muskafu wetu nawe Salesius Mugambi wita Rutha etene gaka wiritangwe na Bishop Salesius Mugambi Antone ha Bishop Salesius Mugambi na Diocese Meru yonde inkwenda kwira baba mukembu mweru urarabirirwe igoro congratulations nyontoria makandino yonde yarone nuwa abui wetithia nambere uge iria muskabu uria baba mukembu uria tutigire Francis nambere. Congratulations kiri kanisa ya Catholic yonde nyonto baba mukembu atongoragia kanisa ya Catholic ndiguru yonde na Antoni Diocese Meru na mono Antoni amuskabu wetu Salesius Mugambi na Kristo bonde ba Meru tenda kwira baba mukembu Murungu athinambere na kumutethia athinambere na kumutongere nekenda agaitangu yawe amunenkere inya moyo na mwiri na kinyathi na mbere na kwena usamba kwa utumiria kuma ya Murungu untu kunde nikenda kanisa yetu ya Katholiki ikathi na mbere na kumeka untu kunde rutero wetu rwa Meru Diocese sana athikiria na ategeri betu ba mindi diocese yetu cia Meru mbere ma de gukethia nkethi ya heshima aturi bonde ba county Meru na thirira tukwenjoy gitene riri ikaira mwathani bubwega no ntokinya bathirira tukona tene ya county yetu ya Meru narua twina kuwirwa oso kanisa yetu ya Catholic turanenkero baba mukembu leo the 14th urokethirwa mutongeria wa kanisa thiguru yonde ya Catholic na baba mukembu leo the 13th iro riturira arajokerie urorari kumbere arari Francis na nandi twina leo the 14th waumite na makinya ya the leo the 13th urawari kwegitene ria 1890s na kukuwirwa gwetu ni ati twina murithi ro watongeria kirindi ya mwathani na ndithia yawe igitene riri na rira mwathani akamunenkera wirigiro gwetu ni ati agetithia na mbere ngugi cia kanisa ngugi cia mugongo na kinya gutetheria antu bombe kuma thinene ira baina cio no ntonde gurui igitene riku na mathina ya maingi muno ya uchumi ya thirikari utongeri kinya butibui na gutukaromba muno akiwatanaira na atongeri bangi bombe kwitithia nthiguru ye na mbere itwije leo the 13th ngugi iraritire muno ngugi cia muingi cia igitari kwari na jau ni jondaikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndene mutindo kangangi Northimenti Meru TV.
MC Mwitonga na indi metha makoretwo kuona ati kethirwa amukembo yo kaina mbere kwigua akiwa tagambaru manto mara urarare ukanyuma arare akwariria muno indi akiraithirwa urutingwe bwake bwa wira bukethirwa bukarakariata turekana na riboti ino che mukembo to thinara nterechela ikipia na ara munini wa rais Professor Kithure Kindiki akerethiritwa kaina mbere kwigua kinyagiri na kuga thirikari kaina mbere kwigua gitigagira ati kwina ukaribwa kugana muno na ntereche mankani na ara kwithiritwa kaina mbere kukionekanaga mpagaga na mbara Kagita na Kagita. Katika mpaka ya Laikipia na Isiolo imetupatia shida kidogo. Ile sehemu pale tunajaribu vile vile kuhakikisha kwamba hiyo shida tumeimaliza, kwa sababu kuna majangili bado wanajificha pale katika msitu wa Mkogodo. Kwa hivyo mimi hata kama siku hizi mimi sio waziri, tashirikiana na waziri mpya, kwa sababu tuko serikali moja na PS na kila mtu, kwa tuhakikisha kwamba amri ya rais ya kupigana na magaidi tumeitekeleza na wananchi wanaishi kwa amani. Si namna hiyo? So nitaambia waziri akuja hapa aendelee na hiyo kazi. Ikishindikana aniite nimsaidie. Ikishindikana tuite rais akuja tusaidie tumalize hii kazi. Si namna hiyo? Ya pili, kumekuwa na shida ya migogoro baina ya wanyama na wanadamu. Na hii ni shida tumekuwa nayo miaka mingi. Mimi nashukuru sana kupitia uongozi wa rais wetu. Serikali imeamua ya kwamba yale madai yote ya kihistoria ya migogoro ya binadamu na wanyama isuluhishwe, wananchi walipo fidia. Wale ambao walipoteza wapendwa wao, wale ambao waliumizwa, na hata wale mimea yao imeharibiwa. Hiyo program imeanza katika nchi nzima mahali kuna mambo ya wanyama pori. Hapa Laikipia ni moja ya ile county ziko na idadi kubwa sana ya wanyama pori, sana sana ndovu. Ndio ya pili Kenya baada ya Tsavo kule Taita Taveta. Kwa hivyo tunajua kwamba kumekuwa na migogoro hapa, na wakati wa kampeni tuliahidi ya kwamba tutashughulikia. Kwanza tulipe fidia wale ambao waliathirika. Ya pili tuweke sengenge ama ua wa kuzuia ndovu na wale nyama wengine wasiweze kudhuru wananchi. Niko hapa kuwatangazia kwamba hiyo ahadi mbili tuko mbioni kutimiza, kwa sababu hatutaki turudi hapa 2027 hii shida bado ikiwa imetuandama. Mambo ya fidia tumesema ya kwamba wale wote wameathirika walipo fidia. Kenya nzima mwaka jana mwaka huu tunalipa zaidi ya shilingi milioni 950 kama fidia, na tutaendelea kuongeza hiyo pesa kujaribu kupunguza makali na maumivu ya wale ambao wameathirika na hii migogoro baina ya wanadamu na wanyama. Niseme ya kwamba hapa leo ile fidia ambayo tunalipa leo ni shilingi milioni 70, takriban 70 million shillings today. MCA wa municipality Mheshimiwa Caleb Kebuko katika tongore bange Kathumba bethiritwe bakinambere kwa bagita mbitwa kire munini wa rais Professor Kithure Kindiki utigira ate kuinambere kwigwa kiriunga Gamero na Kagita kuriunga athinambere kwa kiriunga na mirandi ya uthinambere kengo kuguna Mumeru. Riboti ino tubanganitwe ni Jeff Wagituma. Kindiki ya William Ruto Ruto wapi makofi ya naibu wa rais Kindiki. Kwanza tunashukuru Mwenyezi Mungu kama wakaaji wa hii tauni ya mji wa Meru pamoja na mheshimiwa hapa wa municipality ambaye alichaguliwa na chama ya rais ya UDA na naibu wake. Sisi hatuna maneno mingi. Sisi tunataka tuseme kwa sababu tumesikia maneno ikiongewa nje ya Kenya na nje ya Meru eti hatusupport Kindiki. Mimi ni rafiki na mti ya mkono wa Professor Kithure Kindiki. Na nyinyi mnajua mahali sisi tumetoana na Kindiki. Vile tunataka tuseme mtu yoyote anatusi Kindiki, huyu hatuna imani na yeye. Kila eneo iko na kiongozi. Sisi hatuna kiongozi.
Ule mtu tuko naye anawika Kenya ni Kithure Kindiki, na hakuna mtu wa Tharaka, hakuna tofauti ya Mutharaka na Meru. Sisi ni kitu moja. Hata kama kuna wanaume siku moja walisema kuna tofauti ya Bai na Baite, hao walikuwa wametumiwa na shetani. Sisi na watu wa Tharaka ni kitu moja, na watu wa Kenya sisi ni watu moja. Naibu wa rais tunataka heshimiwe, na hii jeshi ndio inalinda hii mji wa town. Tunamhakikishia akanyange makutano, akuje Meru Town aongeleshe watu wetu, kwa sababu amekaa sana bila kukanyanga hapa. Tunamtaka Meru makutano, na tunasema tunataka Deputy President now that is visiting Meru asikose kutembea sahi, kwa sababu tunamuongojea. Hao viongozi ndio wamekuja kuniita nyumbani wakaniambia nikuje na ni make sure hii kitu tumeongelelea na to make sure hii report inamfikia. Hii weekend naibu wa rais anakuja, tunamuomba. Hawa vijana wamesikizana na wakasema hawa ndio watakuwekea security free of charge. Hakuna mtu ako nyumbani mwenye Meru. Mwenye Meru ni Profesa Kithure Kindiki na Isaac Mutuma Ntoithinkia. Hao saa hii ndio tunaweza sema na wao viongozi wengine wamepigiwa kura. So sisi tunasema, tunakuambia Profesa Kithure Kindiki, hatutakubali kusikizana na mtu yoyote anakutusi ama mtu yoyote anapigana na wewe. Sisi tumeamua kusimama na wewe, na tunakungoja sana ukuje hapa uinue hawa vijana. Tumeona forum za bonda, tumeona forum za mahasla. Fanya forum moja ya hawa vijana wa makutano wainuke. Ni hiyo ndio tunaomba, kwa sababu kuna watu wa bonda hapa, kuna watu wa matatu hapa. Ile empowerment zinafanywa Kirinyaga, moja ianguke huku, hawa vijana wetu wasaindike na wainuke. Mimi kwa majina yangu naitwa Daniel Kenywa, mkaaji wa hapa Makutano. Sisi kama vijana wa Makutano tunamngojea na tunampenda na Iboyega nuntu bwa riboti inu na bombe ombithe kuma na arantere chia athiru ruji negembe ya gatagati baithire tubakina mbere kwa bakiera jagiro kana bakire tagoro mutatara wakoyoreria ibande bubone nyuma ya kumenyekana ati baingi bambe ombithe baithire tubate na ibande ontu bora baithire tubukina mbere kwa bukirigirie kinya bongwa kuina mbere kwa bakiumagaruka kuthigochia ya Ngugi kuraya kana kinya kwewa Ngugi nuntu bwa kwaga ibande ontu bora baithire tubukina mbere kwa bwekinyanirwa ni umwe wa mukari ntere ino. Mwaniki wetu wanthe tumukiri wa Nkonja nawe na riboti ino na njira enkinyaniriku. Aba kurea kwendia na cukuru. Waeta amure akinya bikibiki kendeta kuringa matatu wa bonda. Bau kinyana boito ba warning nonto atibati kuthithia u. Naciorera cukuru Irori ndicibo munene wa Kawiru location wa Joel Muroki Mbilu no wete kuina bata ya ciari kuma kwethera becokia na bonde cukuru na te kwethera betila pa mumucie na inde ni boya omwana wende akomba kwethera na kuata kithomo inde tukuria mucie no ntonto bone bocokia thina nyuma na kinya muno kire aciari bara bakumba kwethera bakiorera ana bikibiki na utonya nacio matatone onto bo botebui inde na bakethera bakiwatwa na bayukirwe talire kiwatho ona kinya kiria na bau bawetethie bikibikiu batethirete cukuru kinya bakawatwa na wikirwa mpene no ntuntu bo tikabobu ikire mwana wa cukuru ana no ntu ibarari ruthene na ibariite bo yari kurari rutha na aciari ndi nkubaromba ba location ni bonthe ana bo ibacoke cukuru tutikwenda aciari bari ana mechie na awu kinyoke akwithari kwina thine mbeca mwana mwende cukuru wakise akuripoti cukuru na wo shugulike wende mbeca kenda kinyawe aumba kurikara cukuru akithoma no eta muciari u atina mbeca cikwende mwana cukuru thai no nto cukuru ukakure mwende cukuru etetera kenda wita kuria mbia kokagura ciambia mwana e cukuru akithoma mwana u abati wita cukuru na kuke akwatikana urite mwana ku bikibiki kenda eta kuringa matatu neo uwe muciari urikirwa atua no thitango no to mwana u abati kwitha injarene ciaku na akithoma na atimwendie ngwine ingi riusi bake ari na wete kinya kaita kara muciari onera mwana wa cukuru bikibiki ni umba kwethera kimuthukia na kinya mantu yakoni kwathika maita maingi ni bomba kwethera bate kwathika na bikibiki ni utethie ni tethio lakini ana maingi muno ibeta aba ukuma
baukuma mantu na ya matatu ya bikibiki na bakethira ibakurema muno bakarema kinya aciari kuringana na ura bakwirirwa betete lakini baba ingiteka nya bakwitha bongo bena kinya yusufu itithia na kwa u ibu onto kwira aciari mwana akarwa pikipiki kana eta wita cia pikipiki are underage. Kiripotera Meru TV kuma Kaweru location ya Thero Rojene Gembe Central Beta Mukiri Onkonja akuru banjurira nchege kumanara ntere chiarwarera bore ibedere tubakinambere kwa bakebu mageria na kwanda miti ontubura bwethere twe bukinambere kwegwa bukionekana tanjira yamwe ya kwagirithia rera na kuruba bakinya bagitambitwa kire mwingi utigire bakuthithia nambere ontubobo utigira ati iba kwanda miti muno kagitani gaka amaniki wetu wantheto mwende wa laibuni niwe tubangirite riboti ino. Bayo takro banjuri twe tukaragia irima na irima twakaria baune akoro banjuri ncheke kuma location ya Rorera gicigo mbunge kia Buri bagitongoria na kionaniria keke yake kwanda miti nikenda kumenyera rera ria kuntu kukura kwithaira kwiko kumu muno kwena ntuku inene ye kwanda miti ria turetini forester mingi kwa miti nkurukie 500 na tumeanda muno nikenda tumba ku conserve the environment miteji ibu kuona indigenous ire intwire gekugwa nuntu environment ni change tie muno teto kwanda na muimu omote itokomea muimu omote ikogarura ndigoro na mote ne musore wa muntu igitara wande motojo watanko ugakaju nyomba na igitara kwa ruyo bukathikatana yote yotigaga ndigoro kwa mote imusore wa muntu na ikera tumete tukakamwa kwanda mite turia akoro banjuri nseke kwa njori ngugia njori ne ngwatanero na kireko na kumenya ndiguru itagatano karia ndiguru loki barombete akoro baubange ukometa aliare na wita na mbere na kwanda mite bakiwa mite ye yatethia muno kuciambura na kwalula riera ria kuntuku itokoromba njori arere egwate mweto dodo lwa kwanda mite kenda tutethia ndiguru nontu nitu turiku mabieto ibibati kwanda mite ne barabareku baraba bithironkirite bande mite tugita kwanda irimene nja cianto kuringa na onjori ekuthithia kwanda komite kinyanja ito batiko tuna mpanda no kwanda mite munda jwa kunya okaya kwetho tena munda yo kujwa kuthithia kamwitu kone ne munda anda no mite 5 egwate ikukothithia ndiguru ngai ikora tugaciona twarike kwanda miti bange batugwate mbaru antu betu baru iri barwarera ni rietu ira imwe ikuoneka iri gankana na isiuru untu kwa kwarite muno na kiri barabombite kwanda miti thai igo chinjia ugaitia the upper sublocation iji kithwene ugetana the upper side now ni chinjitie buru kwa inyarwari ni tuli ntunyorwa no itumichiomiria nikende ikomba guchinjia kabisa nikende kabwa muno kinya bau bangi bae mfano bategebiria akuru bau bakuthithia kinya bongo bambire kuthithia na ara bari kuma nda ciao kuma aria kinya muntu o cicho ni agakigica gwathia mutejo mwaka na iri kenda tu kinyaniria mantu jara ja president ya kwenda mantu ja miti yandwa. Ripotera Meru TV kuma Rorera gicigo mbunge kia Buri Mbita wa Mwende. Na muthuro munene akaribana arantere cia mitheru muno atumiri barabara ere watithanitie Nyakinyua na Matini bethere tubakina mbere kwa na njira ciago bakibu magiria na kwirimira barabara bari bongwa na arabethere tubakina mbere kwa baetarire Kinyamara kira bethere tubakina mbere kwa baikurukagira bakiuga barabara eno etaga na gukongwa kinyikira gitakuya antu meanka 30 mikuruku na ende bageta mbetwa kire atongoria bago utigira tubakwina mbere kwa bakibu magiria na kubathondekera kana kubarimira barabara ino. Mwandiki wetu Wantheto Murimi wa Mbogo no gutubangirite riboti ino. Tumiri barabara ere gwatithanagia Nyakini na maketi ya Matini bebumirite na kwambiria kwibinjira barabara ino ire twikite mpanga kiria karibantere ino arabaugite yarimito ria muthia mianka 30 mikuruku nyawo mundi katugile tuije tuthondeke barabara ikonektaga kuma ntuleta kwa Nyakini gutonya Matini market nontu barabara eu for quite some time ni ntiganirie tuona riu kwina twana tugendaga cukuru
kwina akaba batiumba gwituga kibalabara eno nuntu balabara eno iliga kugitabura kulimwa for the last 30 years. Bakiuga barabarani waino yena kithima kia mwingi kirantu babatiri kwigwa bagitaga roje ende baingi bago batiumba guta roje bantu aga nontu barabara kuthukanga kwina kithima gia public o watu kwinja thaino kile tukibati ku access through balabara eno koguo riu ithagwa very much hectic Kenya mula kitwana aka kwija ona gutarujia gitumbita giki ukona mbiteti na kiona mutongi yangu umite na maru nte kuoneka ana bakwa nibo baitagie giki ona nika kiomulwa kirari iguru kinene muno ya gitumbi kinene muno riu au twitagia na maru tukumite na mutongi wacoka nyuma arakinya baugite ibambirite kumakira ana bago bara batumagira barabara ino kuthi cukuru lwaka nikejuraga muno nigatwaraga antu ona banene baingi bana kwira na nitukiraga ona ana betu bakwira kirojeni ruru riu antu anene betu ndinkiro mbero mbalimo antu betera ri tukaunikanga maguru nuntu ono aruta mbeca cia kwira mtu cibitari umote muripe ya kuguru no ekiro igari una kuguru kugu ticoke kubua antu betera tunikangira na ana betu baunikangira baremo ni kuthoma ni bauke batuthondekere njira eno Muthia ni bakiruta mbito kiri MCA wago kinuthia amwe na ngavana Muthomi Njuki kwibumiria na kubenjera barabara ino ilomba rietu riri nene muno twambirie kuma gigiti kinene kia gavana Honorable Muthomi Njuki please nitukwenda effort yaku please ugatuletera bulldozer one day yarikia kawira gaka aya twina our able MCA Honorable Nebati Ntwiga please ona kalavati no twikiriria ni bauke bathondeke njira na batwikire kandarasa tumenyage twi safe ona ana betu be safe ndaumagara ndathiko ndathi nkamenya mwana ona agatumwa matinie no njuwe kana agatumwa kana kauga kathia kagure gintu ntio ndithagwa ndina wasiwasi kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge kia Marambita murimi wa Mbogo murimi wa Mbogo na Ibwega tongore bakaina mbere kwigua bakithondekaga barabara taino na muno kurigutigira ati bakwina mbere kwa bakinge turekaniro turabathie na mbere kwa bakigira kari muno kagita kara babarombaga kura turekaina riboti ino ende tugikonge na Meru na haraka ribethere tubakina mbere kwa bagikatha governor county ino ya Meru Reverend Mutuma Mtwethinkia no tubakwina mbere kwa kinenkera muraga kanya gutwika waziri wa mantu makoni nambe mbe na mishetho na arbethe tubakina mbere kwa bakimukatha no ntubwa urutingwe bwake aborethire tubakina mbere kwa kionanagia na muno nkuruki bakina mbere kwa bakioria governor agendere wagu no ntungugi ni kuoneka kurutika Meru msimu itonga kora kairi no tubangirite riboti ino ni maoni mianya jara jombite kwithirwo jakiritwana ya kariba mutindwa kana amwe na Meru County aria bombite kwithirwo baicokeria gavana nkatho ni untu bwa uria ombite gutara murega ja wasiri wa sport na youth then ya thirikari yawe Federation Meru County secretary na twi fraternity ya football na other sports tuibaga no untu bwa gavana Mutuma ni untu bwa gututhurira various murega the other thing mautwi to support gavana Mutuma no ntu kwa kwithirwa igitarira gitumarite kwina gituma gikingi timuntu kurikana misiatho ndene ya Meru County na mwaka juju tuonete weru mbere kinyethira kwi barauga be na weru turari mugundu andika tukuikwega ntu kwa gavana Mutuma ya kishira gavana tukathirwa tukimwa support yote ya kwithirwa kienda ni ntu kwa miaka iri tigarite autongeria na pauti magita jonde atwenda kethirwa turio nikenda tukomba kumwa support county as a whole ate agutonga kona cionthe iria ibateri kuthwa ciina CC na atongeria bau atugonda mwira nande no ntuba political balance iu athithitie no na representete Meru sura yonthe na twamwira 2027 agakira na rombe kura no mwanka thai na tonetie njira imwe abo mutongeria no ntu atena mwana okiuna mugongo kumegembe mwanka Ntunyiri mwanka Thuci na balancete Meru rekai as a whole nande no ntubo twimwira 2027 na rombe kura agakira. Number 2 mbejamanto ja CDF bateri otegwa kabisa yachokwa ke national government mbeca wika allocated ke kithomo no mbeca ire na nkero MCA okay MCA na thero na CDF we na okay gwenya MP nacio mbeca icio na nya president icio thocire cia allocate CDF president ire
na basari iketho allocate ke antu bonde ne chokwe ke kiti education ke system national government kenda kwethwa kwena equality ndena kithomo mbeca icio mba kugawa kenda ciumba kinyira mwananchi bwega ground-ine jaijo maoni jakwa na jau nijo ndaikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndine na mutindo jwa Kangangi North Menti Meru TV bwega nontu bwa riboti inu tukirekana na riboti inu tuthinara ntere chia South Menti na aroro kuromba giti kia mujumbe ntere ino na ritwa Shonde Kathare thiritwa kinambere kwa kiguna cukuru imwe na kioro gya kiindi na ara athiritwa kinambere kwa kionekana kwibumira na muno nkuruki kwinambere kwa kiaragiria maingi makonenie na gicigo bunge egeke Jeff wagituma no tubangirite riboti ino na bwari to bacukuru ya Machikene arimu amwe na aciari bena gya kugwirirwa nyuma ya Asfond Mwiti Kathara kubarugurira bioro ethirite akibakira gwa Kagita kiroto kira gikinyanirite nuntu bwa ngwataniro ya mutongeria uju na kinya tongeria ba matura Kiria mnaona vizuri hivyo sasa. Nare akiaria na metha ya nteto ya Meru TV Ashford Mwiti Kathara augite ajukitie tagaria riri nyuma ya mujumbe wa South Menti kurema gutumira mbeca cia CDF na gwakira macukuru jawe bioro na gitumi tweja tu tethaniria na community mbaka bioro biria ka Ablution Block Modern iria na betu bakomba kwithwa bagita na naruo ne onkujite aja kurugura uga itwije CDF ni abati gwithwa gita ngugiji lakini ndategera gutene ombigitwe gita nonto indirari githunguri batena bioro indirari muguru batena bioro ngori ende kambecha icha CDF igwetana kakutena equal distribution ya CDF itukuona kunge bigi zitanguge na nkoroki na aju ankithiuruka ja gutena rap nana betu bakethwa bakigerua gutena computers nana betu bakethwa bakigerua acio ngori endere kambecha ucio ndibati kwarukitwa na uri inaire kuruki mutongeria uju norotithirite mujumbe wa South Menti Kara na kuga kinya mbasari atithirite akiga ura kubaterie basaris naru nkuri aja ndoria imbero ana balaba imbasaris basaris te siri ibati kuthuranwa cionthe itwandike twitoro list yambo kanyakine ara tonwana bara bombete kwithurwa bakiewa mbeci naru athiuruka umbere mutiari uroku akiwa na imbasari ana baba inge naru inkwithwa nkiringiro thimu nyingi nkera wanjo tutethie mwana atena aciari na akurukite wega gugweta Max Fuande lakini atombere ikwewa ambasari ukori ba uba kwewa na muntu thina nuri kuna ndikethera te mwana uwo tena aciari CDF itangugire baterie gwita kethera ne gwa kairasi neje ya kairasi kethera ne kwewa na ambasari neje ya na baraba ninde basaris uko thiuruke totegenya za constituency ya Kiaru bena ngoroba ko gatwirangani uri ari anga chairman yoy wa budget utethenya gwe chairman on budget ko ni tunu kwa chairman on budget akintegwinya musho njo moyo kitu yo kungai kira kibateria kugitata kukarika akiaria mwalimu munene wa primary ya Machikene na chairman wawe Muthingatanio nibone ni gikeno kiao ni thithia ririria kiao kuma kiri Ashford Mwiti Kathara na kuga nandi kinya kithomo gikethera gigiukira bunene tirware go magi history ndene ya Machikene nonto ana bena bioro bithongi birabageta bina ginya bathroom in case mwana agaswell go school no ayata akathambira go bathroom kwena guthambira njara ko manto aguditana na manto ya inchini getheve reason nonto mwana ko magero ne direct akathamba njara utukanise ginya manto ya mirimo kurana bet bauma kioro ne kuraja bage yabage watanga ruko bage ginya na ubage thaba ruko batira ruko nonto kioro gina roje rukuthamba njara kwena gutoya kira sabuni kwa na beto bageta bwega na bakathoma githomo ekega kite guitara cukuru yetu igokira thaiji nonto ana ibara karaga bakiuragia ire bioro bibia rugorwa in fact barakara baikora bioro binge bia nyuma na barakara baikora mirango bakora mirango baturi bakwandi gucoka bioro bibia yojo bakeri mweshimiwa kiripotera Meru TV mbita Jeff wagituma na riboti ino ya bioro bia Kathara gatukinyithiria kana gatuonera kanya kumaruka gukujerua nini na utikathi kuraingo chokera kengo twina mbere kwa tukithirikagira ndero cha Meru TV oro